panene nkodi brew wunim eyema mani mema edusa herbal mixture eni edusa herbal capsules eyekuku ni sisi yare drug simpa edusa herbal mixture eni edusa herbal capsules Mr. Snassi na mensev edusa herbal mixture eni edusa herbal capsules emma memme gina brand na eyemai na edusa ya wasese me brabo buye Sudi maybe come on mama adwamwa hey what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi what kaki ya and sorry obie timinumbi I just happen for one woman kwadano for any the onye fie dumi FDA ahwehwe sa adwade nkrato yi mu agye atum se eye Kumawood TV amansane yena yedimu Adi oi honey never surprise oh edusa herbal mixture eni edusa herbal capsules eno hu dwade de me kodi brew unsa dawo complain with sisini koko a epe agye wakade ena efiada yebeda tushubunsu kwami asese odi minumino epache na boja edi na ewimu yatina se ko adwumede ena edebro ifi sabreya ekusise na otwe empem bwa ememu so na program edisina eno so atwatwaso na yedi abro wadaroma dwumede wetima hwe be live on Facebook eye Kumawood TV o click e wo live no so a na wahwe YouTube sanso betime ahwe ho and I don't pay fast dama ya boafa omukra sendende amadada no yedi dwumede e de brew asda enkoma CJ fashions kumasi amekum rakwamia samwa ena ojebre na dada no o clothing me the number is 0268505021 offer na man CJ o si atade bia o pesa o hye no waye krado obekuma ma celebrities fashion designer ba ko pe aye wono e wo kumasi kudem ha ono ane man CJ o wa mekum Asha FM Sweet FM Junction ho ena ne billboard no esi wadaroma directly opposite Jupo Chemist ho ena owa ojini djuma enti wonso fabric kra na person mata de mawa odi ko obepam e de amawo okrama sedendende papa anope yemwachi na medawase seda so no ojebre eshemata de as dan koma Lucky Princess makeup any wigs omo ena omo sisi ni chihu e de emame edusa eba center for so ekra sedendende no de edusa eba capsules edusa mixture omo de abega so wonya edusa product nyina bi na so no ma ebe boy especially with a mixture no ene betu etidi a ewo ni pedue mu ehun sunsan so ama otipai wo obofuno wo ho ahyehyehye onasi atata ni nyina no pacho ebe ya adwebrel sansna capsules no ebe ma oba why oba mu oba bi esisan aba ho onso jebre nanom edusa herbal capsules wonya capsules ne bi na so memena ebe sisio sebi inso kakra na ifo japade hu eba ebe ya adwebrel pampa de chira ebe ko sansan kitenkita je protesting ho a onso memena eye edusa herbal capsules na bibia enye fanta brutal enfama beka hon sembebre e dia show along the lines program no e koso no omo ekwase den but right about now ma me ncha eye me ofa e na achi aye crowd agina ja na fi no yen page media no enche so achi machine oh to say ado you say say ma odai me daddy Maybe I yes I me daddy as went to be an Mr. Bema yes I no need to kana so oba na nche I say uni bani nyine emu no bibia bo and the action yete radiasi ofova mame there is a sign in him that that's I'm not cow. Yeah, I didn't say akukwa. Ba ka eyen kana en ka no kanunum pem na. What just am not. We ka de we dey say
ya tutu nura ntiane ya ngode kakra apa bebe ya ku ifie boko ewrade ada ewrade ase nya bana se ni se ya na eyi pa ebusanfo mama babusanfo yakwa baby na o se ye di dwumadi na hye so na wotwe mu edusafo a oye adonko oshitu adonko advert odi se bebe tu dwa na nsem je okan bi efa ye advert a wotwa ho ene ajaje a minim sport bebe enye me na mbeka edi a show but nsem okan nyina no we ba no man reply we ba no magic ebe kan bi etre no na achipalago ono so edibi obetutu bi edi ama edusafo yanko benkuti na yamba bansem bi ko so ya me time sa ge edusafo so one money no kasa too much money na one je jimi no te e dey na opese o tanese Dr. Kwaku image sa no anya bia o so hu so wato aduane ama wadi pen wa shopen o ti ase money na one su anyansa na wiase nkwawe e bia na obehia mo bi dabi e wo obi onim no ho ana ono anu mpo ho biem ti money na one ja sansan ke kan wa no jojojojojojo asa o ye hwan o ya kukuta kwa na so ye hwan matufu na wanti ya na abohu so na meche na asema make hu be kasa ya chipala ago jama wakwaji sika o Dr. Kwaku ti won obe kasa ama no dabi yanti na o ma akwada nti se umfa panyimo anim twetwi fam sa so ati ase o so won se wiase ko ntwa ho money na ho sana last na wa attack delay and oni studio na say ni say o kasa entertainment industry na easy like that one so the over o the money na ho we your first and last warning maka na so wanti ya ho ade am de be no do saka o tun obe kasa warning so na ebi ni so once asa o tan one afam no bansem bi ko so ya me time sa ge edusafo so one money no kasa too much money na one je jimi no te e dey na opese o tanese Dr. Kwaku image sa no anya bia o so hu so wato aduane ama wadi pen wa shopen o ti ase money na one su anyansa na wiase nkwawe e bia na obehia mo bi da yaw achipalago in fact wakasa over mame over si akasa anoke mebo mi so ma achipalago em se okwaburuchi nya na toso enanan a odi asema etraso mu aba yaka wakan ngura na dos ye maburu ni nsua bibi okay na ne wosi yesua ne se ye beto anka antete kakra no edene se panyini kura kasa wuyi ano ade no de ayewo ya pa edempenfo beto mo tete edu extend se ye de ayewo ya kura wanyini chen nti na kan ya no tum woni ama bibiri ho wa tum se wo so wade a wo ye wo papa te a ompene ba na wo papa ni ho nde ye de no wate ye mpam anu zuntimi nka because papa ne be kwa wi no wie kura anwa papa na za bitwa no wa be bo se maka za sim sifia enkasa na namu mo babo amane bare na ba ne sei odifuo bia akọ nanim wa brabo mu chen wo na onipa be type sa addressing ni bi no na bibia bani trim se me pedini we ube kombe say management bi na ne tena ase no say wo pese on so trend bi na be mo iska onya nye bia papa ne fra kakra obeyi ama na be mo iska enti wo ye ni se be boa na fa ko anim no aya mpa on so bi e ka ho asem bi na ya no mo refi se trend se dimpa yes na hunya mo refi eze din de wunya bia yewu but Christo se ne papa no na ye ntina so ogidi mbone a ese ne ma bibire ehreja pade eje ni monyam tokune manipa mu but o magire mkoso tamo mu pedi no oba ye iga so opade a woncheke he na ada na meka se omo no adwene ntambi omo gire no makoma mu no na obi nti ase akoma ni nya kire ne se edo ade sei a oncheke ne bebe akire se later mekwa asa be sinipa no so biem oncheke se nipa na ye bia ma me pen na me no obi de ye me anka nya me de oncheke eno anso be ya de na akọ na nimti ne be ka kire ne se ba ye no kofo be bi da tufo ama sabi akwa be simi wo fase achipala go so de ha ya papa na won famu aba e ba ye ne papa ko buti anya ni ya ade ba akwa mo fase fo nyina do me no me ni akire se babo bra wiskandi no sabi mi yimi wo fase ketu ya ma awe de kakra ya tin na akire se papa ne wadi ni ye na wo anya bibi ama wasen so akro no bo ya be so obo na jire yi e ko ban za ne ban no beji na firi winsam ti e besre e kwa won safa so ka ka ikura wo ton ni ntemi ikura akire se wanu mu ede so on ti se ko ban sa na se on se ni papa na ya se beta frache se ni ni ambo a wodi na chi e na o mani sika na wo hye ne ntem sa ni ni so be so de bia tam ni sika de ama no e besra baba na sa bra bon ne bon na fom se da fom dia
ko ton kan ka kakra onya nko betim da establish bibia akọ nanima e bi obi support ni bi enti no ohun se na fom dis obi duru ba bia all the sa ho respect na di ama no go na fom so nipa be yiyi na oye mu ba gidin abla wuntwasi ni enti so obi to na so wuntwasi ni onya nyumtuni na otima yeye di yeye ni mo amekimi ye boni dini kase za hu ze wa bre kwan wa eye twasi ni kura di media chi kura dini nya papa so dia se di aye nya ye no enye papa dini edimbone o dia se na se di so obi mumu mma TV so na o shekuko no otima ya dia manipa kai no afede nipa nya timboni dia kwan wa na njia no bi odi firi na no odene di ehia se nipa na ye type bi na on so dia bo bra ko dance o betra se wo se no so obi si nyame kwan so a wo ya ne hwe mfa wo do mo mani mu no mo so no mu ni o me ya bebo all right ashi yana beka afa chipalago se me ho achi mechia achi no pai misan chia sapua doctor so mechia na no pai na no kwasem ni se no kra ne kan ana ya den pa tuni mi woni na oka boa all right mindi kan free achi insama na oka so ani se achi akasa on se sisi ni mitie mo fa lumba on se ni nyansa sama ode ba oyin ba ko abababoa bigbo asema okale na say achi o pese otumi abafo edi kan enim se otumi afre ne dia so on frɛ no nso a on frɛ no ni sibia o si kan ati se ne kuro na no pese bri na so o so betra ho de we o kan ni dia sa na achi so kan dia ene so eno ano no enti se achi be ya konye na futuo yi ebi se ati se ne o kasa bi mo be bono ne na se fo ne de yan plan tete ba akoko eni ya sa na ajimi twano o de show o tia obada na o mpene o bo se he wo ya mebu o eni no kre enti na chi adusa fo an hwe ya chi pala go so babo yo eni mi samra safwa da mi ankasa no tena ase mi tie kasa mu ase mi kasa no wo soro ase bebi onu nku aduro no watira wiem aka krebu do trade am point men so e ko basa nso a o se nyankopon no kan se bi e wo bible no se o ma so a bewase e se o bre o ho ase mo ma na peja na peja no so aya de firi ni pam na ba nyankopon tumi fa obi so no kukuru na ba kese e bi se kanena na safo a sabe na ye nte won ka no na papa yi so ana odi pie te se ko base se mponu bibi atumi akoso a woni mpo ay kata so ana yi friend ntema ntumi bi wa no katere papa penu asabi wa bobra se otumi atisi bi wa one o ma de dadane na se sa na te kuma di oye na want me an kai ba kokura ka o de ma o mo ya enso me koni eni se atika so bebuna bebi no me ne ya atwe bebi me ne ya atwe na mum safo alum na ontum ofu se onya pani bia ma na kanche na on fa me no ma na on fra me na mtu no fo enti san so a onko aye fa ni se me a me wofa ho no mtu no fo me jidi se no mbebo enya sa da ko nam sa no bi dia abo ne pra no kwa ibse bata ko ko ti bobra sebi kaso bobra enya fo se u be shishe dwumedie bia na u be shishe dwuma bia ma na gina no enya no otumi apegyaw edu aba be si baabi sebe nya mpa wonya ne nsem adan wonya ne nsem sika ase ka so kra sa aka no delay na wudi na temo enya kokote doctor oguru ho a ne nimbe gu ase no kore de e ba kopet pia Pepe oguru ho a ne nim ebegu ase wadaroma me come second story making headlines on today's Koowaa Show na family enche be abosume entemuni NHS ebeto dwa se eye Ogidi Brown na oye ne manager aw ejese oni no wontawantawa madua bobi ekopie mu na sese de family de nsembi aba betidwa mo mayenko da yekuti na yemma Ogidi de no kwanto hunu na wona me hunu before now hunu be 2 years yes so oni a unze itiri no how are you now? Yeah, cool, but I said before. I can't what you are. Oh, my money move fine. I said, Mendicao.
mo kan sa na man I to say ma se me boss kabina man fa man but n say wa boa me ono an we push me to do videos ama me a service ka na o de shame ana o de nti o so to me ye den enyam fa so and eno na ya tena se na ya ba ya agree on a reasonable amount ana man bi na kabi Ose mo ko no you're supposed to pay $200,000 $2,000. Also $15,000. You also convert I think it's $20,000 not so soon $50,000 no. Ose scan audition no $50,000 so soon $50,000. Oh man kasa me sre no so onte so. Ne ko say ana besi ni esi e bia. E ko say ni besi e bia. $30,000 and oh that be no dey so no ye interview no obo figure na dey fine. But me dey into what should be? Yeah, mama no be. Mama no half of that month. Yeah, mama no half. Into that be that can. Oh, me sure say nsaka no nyina me release price. Ama obi ehun say. But I think say me dana say cause you be crank on tia say obe ni kiki en. Also go ku. Oh, onkume. Ontumi nkume. Nyame pe. Ontumi nkume. But I say asem na ba ana odi akobe bi nti omo so mu di asem nti e frame na o se me ko come dey na ye toto nyoma because me nya on ni ti asem wi an sika ye nya boni bia entawa na e ba ye ntem keke ti no yeah but obe panacho say he treated him say no dey past to 2019 ama ya kasa I think say bibia me ko bia me panacho and it was looking as if say Enyanye me boss we free me on a chopper. It is beyond apologies because ban apologies am I me personal one or my life my video several interviews one kasa kra me no interview hapa na cho akache ni padodo na so mpa na cho mama adana se unti I don't think say my apologies no it is what he needs maybe ni ohia na finally waka say ohia ska na nyame ada o ma wama enkware ahode ma ye nya bi e dia ma no oso no de che obi o yase ose ma no de oso do no be fa no a okwa be 2 years time so ba bi asa no be fa no oh ade na me ni sia how long ni ne I'm just saying but I mean oso do no be fa no sa oh that be asa na acquire back and forth between the law because me no edili e wo law ye ndili o sebe antoa what you say hanti na lawfully ndi wa na o see taking nti ase ni ejuma sa ana me kra me feel is no be abo me dade me ne kodi court asema yere ye ne nka amicably na ye ntie e won ase basa amicably no na anye ejuma ana ase nipa back off kakra trying to work around things. I was supposed to meet him to me shiano nti enu mu na obey videos am nti enu de okan na ase me de ase na opeso oteme nka but na me nso onteme nka nti ehun ebufu na ode call eko ka say also you should come friend and quite actually more my best video nzo also to make organize no person perform me sa no kan so artist o kan sa me nti so sa video no kan also one friend no bro na me nti ntia ne ka o when the shama ho famia kasa o se de one eyobidi brown entem well bibi ani ho sika o gina de back no sebio otimenya bi e de amano makwantoa o makoseto bibia no fa ma me sam 41 radisi nshani no hu mo bruni mobo so any pa probation na sa ase so no de ne sabe so mi na Kristo we na ye nhira obagina frifidisumfo ne fidie mu obebo ne ho ban onipa bi obetra so obeye ne bone Kristo beye ne bone it say ensem we nyina abade a ene kakra mpese me kache family ne se mo bruni bi anu a wo twen eye na dwuma wura aye fre no gidi bna aranje me penasem pa adu se ne a wo ye nyina ye yaw ye nhwa de udie ne family kan yin ne yie oyo obade mbade wa adwene ma ne yie hu se family ne kura hunu na kuma mu se oni ne masa na ni ne yie udie na asem a wo kan nyina so ohunu ne woni mu yie se ono amu kura no do ne master no ade tom de bi wo abrabom a wo bra obi ama uduru wo wi na onya futufo di wa no anya wa isa se wa obohunu se nipa na ode maba no mene ne be nante a nipa futuo be ya ama na ye sa so ye bonsam unwe yi no na ade bebiri na ahwere wo me ka de akwa akosi sei se wo family yi nan mienu nyina wo udimi nante koba wo di abonyuma from Bogo so sa wo hete na sabi obi nan abubu tehwimu ni watima ton talent tini mu di amount
ade ni nim de ono oyare no ade ni nim de apagya wo a wonyare no a aduru pempenso za o hye na nemunyam no afi na ase ntiri mo de ntimateme ho ga gina ade na ye nan yare ye na kura wo ne so na fa hye wa onanimunyam ka fa ne so ye mobroni enyo ne bo a okura na wahia na aso wo ye na do ye nke ye nhia na we de yare fo aboa wo sorry to say that obi oyare ye nan o tihwi mu aboa wo ka one right person also jeja ne nchen u ko so anka master otinihwi mu on obi aso mu ne ye invite family e so wo di kran fan sa chair master family se meba stage ansa chair master di kan no aso ne mu apagya ne hwi e hu se okura mu awura de nyankopon na nka ba bia de o mo beko ya na Ghana mi hu ne be wura nipa bidim e mo ye no mo ye e Ghana nipa wo ahumo bro na wo ba bia fa ba diga family se de wo nyum adei na master nyum adei na makabom o ba iseta ya di ki atonsa afram na obi atwam ya de wa so still ana wo pia master ba na wuntimi mforo etomre bi asa agem abofom na mo di create mu amade masa ya mo nto o mo bo abrabo no pre hin abeko edu be bi asa mo fere wuti asem na se ya na akono ame ya se ya nya da bi am kram se mentrisi ba ne bi o ya me fe obi aboa wo pen sa akrokro no wo hia nipa na amena hu so pon ba bi wo duru bi ada so respect yeah ya na efe eno ame complete wo baby ameko na me yonko o ya adamfo ni a onso ya nimtuni na me ne koye idu ana me nanso mo so ya sofu panyini pa aje no na me didi na ase kakra afi na respect na dan ya kudi ne ho afi ya kaso o mara nso so a ono mo so twan bi ko me na me ne koye ese me bet na so na me so mintimi nko me ko a kire me sofu ne ya akunya akosi ni ho bo mu se ni trim ye de naka wo de afedi o ko aplan evil ni ahwe ade eye wiase abrabo age junior I salute you won ni ade ne tie afe e ma wo kura so mu yedu bi ko nipa no na mu se ni awe su ne tie ne de odi na abaye na befa ejima se fa me ye se ni ogidi bina wo ye nyina yawo eni se de na ngosi do akura ngo we se de fa me ye to ne nyum na sa na ogidi bina nam to hu se nkemi ye nu kan boma e betimi akọ akire edi se ne ono e ka no nya me pa acho no na ohia ogidi bina ne fa me ye sika na ohia anka me minim se maboka na wo ka mabo no ne ma je adwuma wo se te so ne ma sa ate so wo de tie ne ye woni ma je adwuma woni me ye adwuma na adwuma no sika am de hire mu nyina 50 million enam de ahye adwuma no ena wo ja me hokọ ya wo ja me hokọ na afa de me ba se tuam sika ma sa se teme so ne ma sa ate wo so e chesa me wo dosro nko bi ma na ne wo ya na ya me ya na mpesa me nyi bibi di family entrance ya no pay na wo tie ne wo fa me sira no mo oni nipa no achi because them see who family any ne woni mu ni ba bia nko beduru kura no say one can't within a year 2 years obetima say no what you say you go on kanya me ba pick brand bia man so nya scan to ade bi kura company 43 be ne nam for and no be no ne boys na ba ku bi nya tokoro la bia no tim bi no mo de kosa obi ato ni range bia no abetamo na so obi ayisu sesi aye hunu easy e be yira wo sesi aye omena ni mra no so na vim no ne akura bi ase wo firi no a ene ma asisu ama no ono gi sa na edipa beye no si kwan so no nko etomre bi na wa hunu nipa o so ne ye mu bitiwe mame e betime nya namfo bebira me ko ba bi no se ba gi range ko benya mame tu no mo de be mame ba na me dire sa de ne nya wodia tu no ne sa ne ma na ne se je wo se me ye da cha me kokom ti mi ama leche na mi pia me pie nya no amada masira fa me ye pa ne ogidi bina hu hia sesi e no obi an sabi otihwi mu na sa ama na wura ho ne ho yale fo mpa aboa wa nyina ye na se beta fracha ne otene to wa ba dwene de be ni nyina se nipa image di mesira no mo ma fa me ye ni ogidi bina ni awra ho na wo hu ansa no abegina yi ase abese oboa me pa papa ne de oso mi mu oye mi se na oye se nya me obetu aka no kura de anka ntwa ne eboa akwa no be odu sesi alo hia awra chechire ohia se uso ne mu umani hunu so na boaye na ne kra ne je nya bibia no ohia free because wa akura ka open life chen wa unim wo ja asem na se na control no sindika kra won nsem o won kra ta ntia boa ne kakra ka du kra na ka be benefit more ye be sere no wa control kra utu first kra yo gidi bina ya so dia se ndi o se ni nyina wo ka bom na de ni de se fata e de ma no na mo komani na me de futu kakra so mo gidi bina wo ya de mani pa hwe nhira mfiri no ho ontia se so ya de manipa manhwehwe nhira emfa mfiri nipa kro ho ofa onipa nchara anka se me pension free ho but you know there was so many who say yes se sa na nko nipa ye ba ko hia nipa sabeta flat wagim kakra no wantumi anya forget it na ko wanim ne o ma wahode ma atumi ye na doye no be surprise wa nipa na be hwe na ase bio
ade nyame ye ni wiase efe pa no na mo ya me say law of karma de ye ni sa no so why am ade na man kai na me say me say wudi megu ani mas me wi pa nyina wo so wo nipa bonefo me kwa za be simachi na wo na wo say me hia mo am de nam kofo so eju on ti sa ade na say because nyame na bo na nyame amo ahode na obi nya asa na so kwa anto aso a so dana na wo ton ani mo nyama Kristo pe so odi jawo wo di asa na say because anto no reason na me de kasa ne say nyame na bo anto ehon na mefide nyame na boy di se ukura nyame na de asam sa na hu goja anto there is a problem ayeso onipa nya asam no de to ne sofo ni nyina ya na ye problem so o je awrade di so na bo wa kokko mu hana buza hana de na nsie okọ sofo eli ho no kokka na eli se wa nom nsa oye nipa ni nti ofanza hana aburo ba bia wanyina duru ba da na wawo ba na ni ba na wo so bible so okọ ne kokko mu so okọ mpaye asre twedi ambo so mane mu ba no de ne baba afode ama na ye possible edi etomire bia ye ndi awrade ni ye hunu se wo so na yemfo ya sem bi ntu na nim kakra ne ye ntwi ani mame se wo gye sa de ne tuma ne nyame timi ye ma nipa no etobe bia ona de bi sina de tunyame na ha ne sharp ya na hu se one ne wa yonkofa se ne ma bi ye ntem ye de ya so bia he ye nim ne ayeka obi timi ye wade na ya wo nka hwe wo so gya ma awrade na testimony a wo bete no ya na ye kasa se ade mfato bi hye mewa obi ya ma de bi pa no ye panyini the assembly to me so na the same ade na me say ye no de gu mani wase dia na me say twede am say ma bi nto no no feel the same pain na me feel ye ajichafo ajitu mu omo de sere me say sesa so sa akono kwa omo de na de ye police case omo de etimi yes ye yi odi afra adwuma mu na me say wow ebe si na omo kra ni ma omo so say omo ye obi born the same ade na bi na omo fam e mai omo ti bi say ane me be susu ho amutimi sa ba mche se ade ne ye me ya o na me nya ye pa no mse se ne de ko police na mse sa na nyame me ni ada aje kura so obi na ye nya me na me ye di anka me kan obi bi a kire me di ja obi a me gini di do no na consult na obe kire ana wo nyame ni papa we na be ka kire so ya ade bi se anko ye di se wo ni ade jeje wi asa brabo me se ogidi bran se sani ma na onyi mfiri ni mu ye nyina ebo mpa me de me gidi se da bi beba ogidi bina be gida na namo so a won tena hwi ni mu biem mo aso mic no awoso ne ho ama wona ehunu za aka eche ndi ko mu dwane ni nyina no edi mbika aba na aso pia ashi ma mitio mira na micho gidi bra ana michia family so okay michio mmienu na kofa bani na ye obi o mu hye chiri ana bo sa bra sra on se family ye maka na se no wa fase ana me kana se me bakura okay wa pim su bia se na me o fadi kaka na ye hwa de bi ye fra bibi peer pressure sana na brofo no na fusam tina fusam no adore nipa na u ye nya adwini bi e bi esisi babru mu bebre atalia ne nana Alicia sama na mi ankasa no fase famille dia na me kampa e bi se oja obi bia hye onamfofo nsa ana se uti dia manfo ka we ni beba ho so na wasen no ma bebre inu carry anokra na ase e bi se ade chia we si sei ade chia we si sei sa ntu de hwe se watumi abonu makoni mu kakra a bi ne so wonsa ese mpani se no ko kire enkwa emfa nipa no enko kire wu na wo de ho dan nsa no emu ya ni nipa no kra ka se kra samato na nonna mimi woni se otwedi ampon asoma bofu obi a ene na wo fa se family kasa kakra ebi se mi tie na no asem na wo kana utumi se abobam bo bi wonu mu a afodie bi wo sa enti ohome a ana woda ono ankasa de wona yemo ma de kene so osusu mu a ne duodumfo no mo ye duodum we fi no we de yesei Ghana so de obem so bi sira na se otu atwi se de mo fancheme na asamato sa pepepe na no na family bi ekira ko fa sa se mu yi na ba enti me ka kira mo fa se family se won tenase okay biom na won nwini nkwa chiri pa no nko pempeni fofoforo bi
asabia omanim edu na ko nyambi omkwenyu nyambi omo fe mo faluma say anya no kokko no a ko be ko ogidi brown ga me ofa ase me frɛ fo so kro betwa so sa wow anya no kokko a ha na emsem kokko bi ha no anya ko be ko anya sa dia asa mi nya gise dia wan to ana mo enyi enti mesre se ompempi ne fo biom non tenas na fosam bitwa so kakaka afei na oba mi wie no famia mi wie no asem no beto wie ebeye yi a onsan ko na asefofo kora no ne santo aso ebise ogidi brown yo bia we dia mi tie ni kasa imu a de oye ina ya senkwa no no bedi minim so ogidi brown wo kwa foforo fa so a wonye ni sika enye famia enye se adwuma nko a o wadofo ankasa nti se famia eye ni dwumadie ye pa ogidi brown besa aboa no eno na di Nyankopɔn nhira no eba se waya ade enye na watena se hu se de wo ye ne nye na wasa asa wadwen apacho na wasa ko nipa na ase papa sanso mu bi ubehunu na nipa na dan mpa so ogidi brown na fe de wa sha ase eba sa na dai so fofora edin kranhye ni yedie ni nkunimdie no na ba ubehunu nyom no to no kra no Nyankopɔn be san ma won ne foforo bi a ko be dina pa so na woto no ma na asesa bibia nti mesra ontutu ni na yi on san ko no san mrebio na ogidi brown so na ma san ba no so ogidi brown owa kuma pa okay na ye di yew na sade no anya wo ya nipa no nya fa yeda won se de bia ya na meka wa kwa de bi ka sembi wasi so nde so hu se nipa e ba anya de obedwane na mum so bu mu ase pene se nipa adwumone abanitrim bo na kwa kwa de bi otu na de ha me no se ogidi brown mane hwe de famia ye no enye sa won mo ka kire no na pebre na nti am ogidi brown da tiase enne no me de minim so Nyankopɔn na hyeda asiesie no sa kwa no so se o de be bo nkirima na se no ankoye ye na ogina famia de yesu a won fe obese nipa bebre abrapo sabra ya kasei obi a ti se ono na bo afamie enti nkura ne biwa omo pekwe on befa so on beba wona ase ogidi brown sam na meken enti ogidi mesrew okay de lumba aka mo fa lumba aka onti de penfoka sa famie bana na ase a mesre o sanje no no siesie no penfo se achia ezemu pia Maybe funny, they didn't do ya fina boys, we sit and a Christian and a man for the dinner. Wow, dinner. Hey, Omudi dinner, maybe crumpan and your family and quan. Intimaka to get the brown say, Utradian pong, the CC, okay. I tell you, so when so me no dinner picture. Ogidi brown so so ye ni pebia amanfo so ebe ono so mane ntie ni afoforo ka okay mesre do pa biodum pom bi so wachira omo piano all right ntimi so mesre ogidi brown ebe ya awimre won frame all right na bia me secret bi me ka kire na oya de yeyi. Yeah, Wakasa. Well, let me read a couple of messages on Facebook Live. Rati Madrista says, my Diane, I love you too much. Kudos. Thank you so much, my dear. Some post says, this familiar guy is very stubborn. So when familiar, we see his mistakes from this same issue. Anyway, I'm going on. Blake Patrick said, please share. All right, we're going to do that for you. Michelina Dako. That's Michaela, yeah, Michaela Dako says good morning to you too. Vivian Osa says offer Lumba, good morning, offer Ejo. So me come my next story so now a prophet Elisha or say or in same baby to you or say very difficult and this is going to be very difficult to stay and sorry it's your tax really yeah. Jimmy, Sisia, we are coming together. Oh, yeah, Debbie, we are coming together now. Oh, yes. Oh, yes, suffer now, so little your uncle suffer. We'll fight you. Okay. Because Jimmy no dosun.
That's our problem. They think said the only way they can survive is to destroy their fellow pastor. Oh, you're suffering with team and now, Phyllis said your survival is based on Uyonko software. You are a joker, you are not called by God. You are not called by God. You don't need to bring your fellow brother down in order to rise. Okay. Mama, miss a question. What it is a Ghana for Bitaka say, I was see a match churches need your taxes. Emma, why? Emma, bang. Me, I'm a poor band, the crowd account. Don't you think, say, I was such a church your taxes? Then, yeah. Now, no, Nigel Gazy, make a statement in a video, say, sorry, no, and that church, no, or software when in me, who said church your business, no, now you don't know what you're about. Prophet Nigel Gazy. Aye. Miniaketo Gazy. Unyaketo and one. Oh, sorry, me ba. Jumam. Ana biologically. Baby, boy, Miniaketo, Jumam. Send a spiritual father, Eminia. Okay. Or Miniaketo. Nigel, or wouldn't say, or software wouldn't him say, Namijumano, a business. And they know not when say it depends on what kind of business or what kind of them. Church is business. It is business because my church is business, and it is business because my core mandate is to save the lost. Saving the lost is business. Until I know your business, meji ni pe free kwasumi your business. Me bon pay mani pay your business. Bon ka say your business say tomatoes. In the video he further explained say also for beshatade also for bedidi. And all that. In conclusion, no, as a dynamic, all right, Pierre, it's going to be difficult for churches to pay taxes or tax. Really? But church is business. And then you make a business. When you're now far away, you speak as a pajama, to preach it back, you'll be glad to preach it 10 minutes. That can you now for an OJ. Then no way. Where does the money go to? Why is it not business? It's business. Over. Amen. Over Elisha. Yeah, into business. No could film. Yeah, fun is so funny. This can only come my use. And I am coupon was so that yes, in Germany, business. No muso more say. The banner say, and young coupon the buy use in the buyer. We use carefully in Patenum. What good to your tour? Ties in a day. Yes, a Christo, the banner. Udiato, ilitri ni mwana. It is all adempa. Ikobuza as a waiting a daddy is was Mumfa Kaiser, the Emma Kaiser, Namumfa Yankopon Bani the Enya day, Emano. Sorty as I'm nasi. Is Yamfa Kaiser, the Emma Kaiser, the Emma Yamia. No person what shall I say. Or abo maybe, or mine here as ye see. And the leaders our power must monitor man must say any detour. A tuana yagin, yadi yakruni. Offend the difference between a no and a soft manu. Say. Said you can say beer or mine or you lead the bean or pay to be no this system or mine one. An uncle. Yes, as of what the end. As of what the end, this is a sorry church. Anti Moji offering. Obikra or no qua. Something I can no 10 minutes will be preachy. Or preachy we are that guy for it. Well, maybe I'm free by it. I'm saying, I'm not a boom, Tiana. I own any of Mammy Sue. You're making you say, my father say, my father say, church in your business. It only just can only come and go upon so. Okay. And I may be so more questions say, what to a man? That's also your software. Or sophobia was at the pound coso. Sophobia was Nipenyang and Qua. Sophobia was a cardia fair. Ebebo man, na Christo no one obebu yatan. Yasase atisi nyame enu nti no obebu yatan. Onipa ye hia o mo se de no reti ndi na nyame bebu yatan. Di so man panyini asole. No wase wo sofo tuato. Na woto no yemfa bi nye kwan yie. Tuato. Woto no yemfa bi nye ye gatas. Na finfiri krom. Na malaria ekum asole man na mutimi de hye abaifo na so ntia. Na aka chem se no de one ne nya adwena nyansa ba wo de ka asem ne ye de yan. Ba bia me firi banie. Unyansa wo de ka de mame obi to nsuo. Se ni pakro tuato. O tuato wi a nsuo ye ton 20 pesos no o tene to firim. O tuato na wie no. O se timi nya bi didi. No say nya bia beto collection ama wo sofo ade adi. Na say wo no mama asoli sika no wo je na wayi bidi akobo ato no wo de wo say eden ma wa. Afede asofo na ye nyame adwuma nya hwe bia omfiri ba. Wo be hunu say afede nyame adwuma no mo de ye. Ana business no no mani ate abolo so. Me say
Ghana ya sofo bi ni mo wo mo sene mo nsama angasa ye ni mo trust me se do no pana me chim no ma samba na me hitia na nipa ntiase de wote ne ba bia won temase ne de obeganse munu bi obeso woka ba ne otemase ne hunu ne amepesa me kire because nsuto ni timi dua to se ye ni o man ni no sofo ka jem se ni anya right o ba beje ne to a nti kuro ni munya fia oni we wan ye nyame adwuma wan preach gospel no gwase asem we uko kan nipa ntiase na nka we kura de mo na mo kon do because kan ye beje mo do nya mo na mo besa atua sofu bia na ni ate no ye wise bia o de ma afi busumi bia nduru no nka se mi kotua to asafoma de esamomwa ye chege aban so beje 10 million no so no be yi 1000 wo mu a ni nyina be ya so ma na besa atua eso adwumko ni ono besa skani nyina be gu na account mu what you asem na se 10 for me anya na betua did you am gasa Ghana so for a week de nipa bi ntimase mo broni no wa so dem wane maame wu nura na maame na pepa so dem na wu nura no sa mo broni ni school fees na ye nya sika ntua no papa ni be gina onya ni botom sika o onfa akra ni me gina ogagasa maame ona na pepa so dem wawu ne Kristo hwehwe ni esi ebeboa sa nkofo fa usika kakra bre mo a nkofo na wa so dem na be gigi onya so fusika o so fu bi na no aka bi ko ni so agema akra na ofra for ye nya bi mu ma bone ni jimi ko ana te so fu ni bi age so the assemblies there almost some dey buy ham because say the Kristo akasa wasi ye na ye demonstrate tie nipa emo mo de odo di atire na ye papa no ntimi nya no a da bia sika ombenya acheke ye be ko maka nsum no mo jomenti ase wotia na anu asofu gasie bia wu sika nyina aka ne bank account so bi kro de sie ne yere eti bank manager bi na afa wunsu anya nsam firiwe na radical say dimpa de enti no ka dimpa ye dia Kristo si dimpa ye ne se unya bibi di unya baby di utito unya bibi no mo se ma ne nsombo ma ni aka ne mfa nkoto aka nsumu bebire so futimi ka to say me 50 billion da maka nsumu na asole baba ako ehia bi aba 10 million out of free no wayi na ni se ne wonim jimi do ya de be ya me meka de na ncho ape na metufo jimi ka je mo kwase fo no mo jimi kakra no a wo mo afa social media nse be se entran de to situ asole ne yemfa nya ye huye na yombo bi abatena so ko ntete asofo no bra no mo bre ye papa ma so fa mo nkrache ko hebra mo bre papa no be bresa kakra won ho no otimi sa de ko cha so le be bi ofisi wo mo bo no de twa kakra wo di wi nipa no otimi ko sa na so le be bi no hu so bi wo fie ho sa nipa kra mo bo no start ni amode abra no wo yi bi ma nipa no na nipa na don no mo ba so le na so le am ye ko nyina ye dimi twa kakra so fu bi antia so le 5 years ono wan twen krada tra so le be bi ba no no abra ko twa obi aba no de aye preaching o masa then dogo apa kaka Asi itia o mi crazy so yo no crap mi chia na jagezi pa chana no pe sa etia prince Jose Elisha okay the thing say abedadi say aye pete plane the drop and the whole plane say a business nan kan yan fun so if you said you yen no ma de no opa na sakwa na me ameti hey e to da bitumi dwene kwatiri susu no ma bi hu e bi sa me ho se na brofo no kura na wo no de baabro no bae e wa brochire ho no se ya no mo yo mo nyam soma na asuru Africa nyame sum ana soro abrochime mu abrofo no nyam soma na edu baby kra mitumi ka se ana bible ni na twere the bible wa twere mo ya ka Pentecost dioti Pentecost makion we bruni ba ni din bible no ya ka dia oti ya wezi za matari so sa fu ni ni en free bible no mu de ma ade no udwun ko akira na eya te se ne wo ya se obi adwene se ma ne nso nyame otwedi ampode me am tie me ginidi so onyankopon na mum sene omo ne yo obi ni omo nyoma no ade di ma ebe hu se sa adwuma no kra ya adwuma because small boy na mo akoko school anu anya adwuma bia ne anu afa baba no kra de ya adwuma na omo ne hu ni ye o kan Colossians Mrs. Corinthians Timothy 2 Timothy chapter 3 na o se ne afa hafu dwuma no Bible no kra ka se ya adwuma but nya adwuma to the sense bo obi kro no ye ya adwuma but nya adwuma se ko wia obi di no kra ma adwuma na na asofo ni hunu adwuma bia wo ye so wo didi ho
Edi ni aye ni se oba church aso ba no atia se no ofini pe mu oyiska bia be ba afode ofini pe ma chawade uzu nya bia no acha obi ade yeah enu ntina mpem wa fa asem no wo da hwe ye ina ya ti aso ye nipa miensa ene hwe aso ni sika so me yere yare dia yem fa ko South Africa ba church member yare dia o yam pa mo mi asere nya me man nye ko pa bo sigi asem no aka aboswe jimiwe ana mkacho mo se na am di ata wo jimiwe afi say ye nipa miensa se me kan say ohema wo ene me wo fa ene me ne hwe aso sika so ke se makunya asase bi etugo wa memmo mesra mo mpeno so na memmobosia e wa asoro futuom na mfunko yi business afa bi bepe ne ya yi wunya ampa so budi scan man na me de kose dwumedie nu a na yesika ne be yesika ne se ye bo afode a e ho na me bitumi di me sese me bo me ahye ne nyame aya ma menie nti me toka na me de am asore okay eninti se asoro be biti wa no sugunu mu ade me de nyame onimi ana se na wo pa so na e business anda ya kan se asore no wo fa so nya kakra no ono so dia di ni dwuma won ni sika no binu so wa sika no tumi form so ya kata so nti wa we ya head pastor wo ho no o boyi woni ya din kakra bia ye banyu ashibi kra de me ni atanswel ene de metete kakra ya wonya kwan so akasa sam se asole asem da kra be yi sa topic nkwan ya di nkomo na kristofo ahu jimi ne yale ye wo kristo sumu no mani ada ho na sofo bia deceive wo nya panyini kan ene kra de one man churches na aba no ini ye be flow administrator wa sika sem bia mfa ho ye be flow elder sika sem bia mfa ho we straight as of panyini now this kana komano so they hear there so they only right but the drew bre any adwumadene ne dia na mafre elder e drew bre ne adwumadene dia trouser ne da so kwa trouser ne say tia so dem wo no ano na ye wie no na wo kwachake hu se ne scale ba ye say wu wi ade be ma so fo panyini wa ma judges aka ne nyina wa wie wadwumasi it is aso na bibi to sini obi yale a afede o go first kan wen o fere so fu ndimi nkwada nim ba se nka wo mpanyimfo no na betima adwene se we ye mobo ne ne so fu ye ni se na be ma asole na paja it was one ma chance bro mo bere pa ansa na se be o ma asole na dwuma paja bone no o jiska no achake ni shu ano tin na lazy guso e da no kro ne ya dwuma ni nibi e da no onni bi twene boni a obotwene no onni bi anyum tuni a woto nyum onni bi no mu nyina adwena se no mo ti aso anim di bone nkwa no mo prane so oboto so fu no ofa me to aso a me da se pa to aso kakara fa no si na hu se e ya we ho se de ono bo ntwene no ye kan sika yin na wie sika na atete na ja yan fo sika nkete na atete no ene bi to ono ka de wonya bi bitri na yeye wow it is actually di wani mi na koso me say ye won so bi omo wo foreign account omo one account committee abaye ye yin na ye te Ghana ye ti bi ye hu bi account sika nsoro wono mesere se aban fa ne nansi fo na won the class so ne ma sanitizers ne ajaji no mu si hey mo enya meduma na ka we nka njire na da ba na me fi soro ba se mo close account na ye hu de be oh e ba sa na eya ene so fo ba ko na funo se no fo kutu na so fo na ya won sa ya na funo so na furu bra ye ni wow entino ni asofo ni ye no de ye kan se omuntia tax na fe mo on my na abrofo na won mo de bible buy omuntia tax na abrochima mo no so asofo ni ye aduma pa me se Ghana ha asofo emu 99% enya aduma bako pe a se be omu hu nyansa no kakra o menya no na ono mo de bie nyuma kakra no kura obi anti eti mesre Ghana nsorma eni asofo montenase mu rentro enu mu yie na mu nsie mu nyoma ne yie na mo ma Ghana obi enu obefiri no mam abaye Ghana yie me da pia wakasa obi enu ha obefiri no mam ababe edi but me read a couple of messages Facebook live and for my Stephen Ajay says offer God bless you pa Thomas Donko says offer God bless you making sense pa watching live from Israel. Tom Post says no comment offer has said it all. Bam
King Khan Theophilus says, good morning. I hope everyone is great by his almighty grace. Jesus didn't actually have account. Jesus didn't actually have account as a bank account. Since I was born, these pastors have to use the money to help people who actually don't have money. Who actually don't have money to. Ken one Theophilus watching you live from Germany. Yeah, that's it. I can't now. I don't say we'll be one of my just say Sanoma we a cost or more most can so for most cannot or more this can then so ne a day a year when the cars be 1,000 not backing if you want a blogger called no showcasing in now or the actually some of them and you more in Dennis says a good morning of a number watching you live from Italy, Napoli, all the way. Koowaa. This one also says Tompo Kreya or see oh Ghana pastors. Vivian or says a great talk Habib Ibrahim says good morning to you too. A December center for one and nobody December capsules and by December will come. And you be a teaching gonorrhea syphilis candida or the answer with the Herbal Center. One of our swami Marco golfing and fishing in Japan. You have a German castle. I am right. Yeah. Honey, I never surprise you. A juice herbal mixture, and me a juice herbal capsules, and no who dreaded there. You could debrail. Who said that will complain with Sissini Koowaa? Epe Ajiwakade, juice herbal mixture, and me a juice herbal capsules, and no who jack a pan and neck. You could debrail. William, a yama money mema, a juice herbal mixture, and you juice herbal capsules, and your Koowaa Sicilian drink is Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Mr. Rotsnasi. Namen seven. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Memejina Brani. Na a yemay. Na Edusa was the same with Bravo. Sweetie, maybe come on, mammy, I drum one. Hey! What does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep I just happened for one woman for down for any the onion fear do me. FDA, I should share a dreading cat to him. I dear to say a ye. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. You can say you can't. I didn't change, but we are so live on Kumawood TV, Kuwajumeji, and Yede April. Vivian Osa says it's true. Pastors work in Israel. Well, good morning, Frank Brown. But a whole lot of normal and a cost to ever hear my moha. The same be one as a TV and now queer something which is there. As of when I said the same period, I say, and I drew her not necano. I queer BBO. It's a key, a strong heart to talk about them. What kind of one can you say? And I could be and also so a war. But the a do safwa and I just say, or no, so about my reply. Kamia say, I say, Director Roxanne, and all the other two just say, oh, they can drop and drop. Anyway, I better reply. We reply, we are. No, we are reply we video no na yembra and say we see Ghana. Papa no any man. Safwa has gone so diabolical and bonia wodie no and the oil no na ketua twa no. Ba me catch mo mu she chere say ba ko de me person boni din na onye careful me one number my friend no that my cousin me nua ba ye ahweye pa because nipa no a ene why wa danfo no a wo fi say oboa no unim di okafa ho woni yama nyina be sei me pe be ka sama nipa achi asama meka no woni yama be sei ema wabusu amu atete anu ukunu ntembe tete no enyina gina sa safo awe so and suffer confide in me. Me tell me crab Bible and I'm a theologian.
I went to Bible school and I was trained by Deeper Life Bible Church. I can never lie between the outro. But Safa should be careful. She know me. So if she dare to continue, so Mimi Roxy will bomb me, I will raise heaven against her. I will raise heaven against Safwa. If she does, she should dare. Ghana prophet to be any Koowaa. Prophet to be any Koowaa. Because Ghana are Safwa and Ghana Safwa. But if they come on my way, I will show them where the power of God lies. Listen. Yes, because let me tell you. But officially, they are not part of the show. And to be catches Safwa so Kasana of the Midibam. Now I'm raising a platform for Safwa tomorrow for a press conference to address Safwa, how she started her life and where she has gotten to. And she did on me. I will deal with her in spirit. Physically, I have nothing to do. But spiritually, don't dare. Let me tell you my background a bit. And our mental depression. And it's our mental depression. And what me be Bisa Morris Ampao, lawyer Morris Ampao. Or Becca Safwa, you may be actually. So we can't be Casafua Samoa. Or better radio cry, should not give you a mic. Now, only if you give Safwa a mic, say, oh man, platform, say, on your name, if you maybe one Casano, you are getting off your track. Yes, because of you naturally, what to be able to solve your bottom here. And your mama, what to be anyhow. And the man, Minister for me, just know, baby, again, a corner semi jai. Obetuan when Mark Assembly, when you began. Say you saw Mark Roger Cote say. Say, Emma Roger began to go to Peace FM and talk to Roger. And near my Safwa, you say, Bini, I will be on the platforms on radio, so, and Kasa, or bet Kasa Bodeni, because he has a mental problem, and that mental problem, how it started, you know, if you're a match last year. You better say, Safwa, and you're careful, but on Chester Roxanne, and on Sabeka, so say, it is a fire, you are going mad. I said, you will put them. Amen. And someone else so. Over zone, Yana, if you ask a corner, Bissinachi, and a man of Panipa bin Timasi. And I'm off as if for me do be a. I said, on become my baby, not one shed and yard baby. So for your Casa, yes, at first, and on some point for animate, make any idea. Oh, baby, you know, serve it a fracture, near baby twin in your papa. Okay, near dear man in your papa. Why was a man, Baba, in your baby moody? Ubodia, ube raise heaven against her. Okay. Yatias here. Wona woti nipa no wone no. Uwie ya abonidi. Asa aka che se sabeta fracho. Wo adwemu problem bi obetima create nsema to so. Ndi se also wadwem problem no so check no ni problem. O ma me bodi mfa nkyira asema aka yi ni. It is anu go raise heaven na heaven obefiu. Onse woni bi o ya na ni pe ya. Anu na no ba mo nja. Obi be ka se Safwa na asema aba na nye omu ade edi no bi anim se papa ya be ka sa de mbeka bia man. Men kama zam sa. Ni o ye sabeta fracha me se na ni die mgaza nsem hunu no no so abedie no. Wodi asem na se. Wa me hu se Ghana asofo ne nye papa. Ghana asofo ne ma omo ye no. Nti na ma obi atimidimi. Powerful mate na mani age pa no. Etu do ho ato ama Awurade a o kasa osoro bebua. Ampa nkofo atesa na mkasa ye powerful. Awurade tie wo mo. Etu wie ne endi ni ye. Na sabe utimi kasa mu osoro tie. A obi bo wudi a o kire se obekasa mu osoro asole tie nipa kro. Na nim se nipa kro wa adwene mu hawo. Na wonim nipa ne firi mretentre osoro ama sa atumi. No amfa amoa na ama na adwene mu hawo na mfiri wo. Na emu bekasa tie odi aba mu osoro apira no. Atempa na ade kosum nyame no. Ye musa. Adwene papa. Eno ade kosum nyame no. Because gwasum nyame o kasa osoro ni tie o. Eno hu so wo nua ba bia sabe o wa adwene mu hawo. Unia ban sabeta fracha odi ya dia tumo obodam ana o kasa ensise so otimi kreti asam tu nipa so eya mfi na mo nipa yesa edi ensoli ntia nipa na ya hyesa honhom no because o kan ne ya te ase Safwa betima transidi wasam ne se sa ade ne ba na se woda eba di sa ade ne ba na wo sa ade ne mum ne ma ne ye ne ya wo ye ne de ne problem be na o ba ne wo. According to Acts chapter 16 verses 25, Bible say, Paul and Silas pie kurom ho no. Obabia na wonfi ahya na mahia wo mo. O started so obo mo mnane. Na Paul say, wonfi awa baba mu firi ni mu ko. Ada na Paul answer ye ntia baba no. Wo hunu sanya baba ne pe.
e honhom bi na manipulate no this honhom ne betuma di nya this ade ne honhom ne fira baba ne so be okay this wa hu se bibi na hasafo a e na man be ka ne waka no a e ne ni sofo ani problem e ye honhom fi na ti ne mu na ne wo problem e do za honhom na wo bo na wo hwe firi safo aso this wa ka so ka wa wo be wurezi heaven awurade woni nsem hunu za wo nyankopon ne enim no oni nsem hunu za so dia asem na was ye betima yenye nipa nyina yie this oni pa no ze problem bi woni mu na solidia e na amani timi kika nsem ati se ya yemwa na ase sofo na obeka na menya problem no bua na ase sofo ma sa ahom ne mfiri ni mu na baba no so mfa ne ntoma fa mfira e dia basre no da bi ode nam ne dia no kurani o starting yie ba wagwa later wo mu asafo ano no ma sa ahom ne woni mu mfiri nko so abodam wa ye de yo e na sade so madam ne yira na ne nyina ye koye nim dan so obetren se problem bi mra ansa na wakwa koye ni bibi ashe simaba kaba kwa michia menu osodi menu apenino me boss safo anso michia anopai misa echia Roxton akasa yi pa because wakasa yi a baby a obo no ho modern eye bra opi ne nsem nase no no fa bible na ogusu a na wo kasa na che se Roxton ema mbehu se onimsafo ayi pa ana nsama safo anso emia na ni keka e de kire Roxton no ano din ye pa enti mesre Roxton se mesre no se ni eba ye ni nti ana man ye na manfo ye no duodom ontwa so twa ontwa so ni na ne se Roxton amanfo bu pa e wo Ghana wo din kakra fa enti no mi gidi se senka otie afutu a ye de man na nka beboa pa ebi se din wo ye bo ho ban wo mo ho ban yie na wo de wakoma ato nsem na o mama obi ye oduodom na afa obon na wakokura hwenhwen afa na atiwe ni sokra na safo na me sa ba no so safo a wo ye nipa bi a nkura nim ni na nka Nyankopon pejao me nka se wabra wasebie nanso o hwe bibi ye papa nyame na me nte no warning anase me ma no warning na mmom ne nka sa ye efisi obi benya wa na efiri wa no sure obi na twa ne sini bi ana watu ne dim mano asem okay on hwe ni ye pa na mano asem ya obi title the producer bi omo FFA producer no ni din de Steve Obemens ni twa assassin no na on hwe ni ye na no asem betumi amane huna mane efisi David kama utwedi ampo peja no ene ne matakari kwa na ase ahomaso ne ya ba pe odurika okohwe sa na bre no ma se dabi ene mimia mani na minkama no ntum na mefa furugunu ebisa na nyoma ne wo furugunu mu no na tenase na mesese a bosuo wom aye fi no nya kwankora ro ebi kwa na sa tete na utwedi ampo peja na sa no na kyese emuyo enti safo a onhwe bibi okay sana otu na mo fufuru bia so obi nso na ye no biodom so a me de wo mo hye kire no ana ya na me dweno mo pa ono besa obepia wa mo akoye ekire wo ba hwefom mo na pe wo na woni afia ka mo all right na Roxton kasawie ye no na muntie de edusafo ano so abeka Good afternoon. I woke up to a video on the internet and like people tagging me and confirm so for me. Dear Isaac Roxton, Isaac, Mr. Roxton, as I do call you, you were once my boss. Roxton, dear minimo odo ebusia. Well, when I speak on you, when the president of the Republican BNI will arrest you, because unim BB, Roxton, doctorate now we hear, doctorate now we hear my businessmen, no, abrofuna audio mo ba no mo free here for now we hear no, games when and now play, Isaac,
I'm the person that worked with you for 5 years, man. I never took even a dime from you, Isaac Roxen. And to all crowd here, share would see me, share when nim, share said you would studio wa or casa. Roxen, everything you did in this journey of life failed. Odo Kumase 4 wo bua wo mo esika 4 wo di omachi. Everything you did in this journey of life failed. Roxen, I remember there were days I had to stand in for you as a human being. Roxen says see how way dear wo be di krano ding. Roxen says see ya I can't remember company now omo banne wo doctorate awe ye no. Roxen dear wo be di krano ding. I say crossing show wo tiri won. Yesterday, some darkus about me whole Hill TV. On me be kasaye or sister for me srew. If ebia BBC a jumane dear senidin bama, it affects me too. We were all at Hill TV yesterday when some darkus came there. My executive producer to my producer to everybody. Menene kasaye sreya. Then he left. Roxen, you have failed. Open for Bible, for Quran, swear on my name, do a press conference, whatever you want to do on my name, Isaac Roxen, go ahead and do it. Oh, but lawyer Morris Ampaudin, Roxen. Oh, but Morris Ampaudin. You know me, I don't look for friends. I don't need people I want to talk to. Like, I have my friends, I have my squad. I do my things, Roxen. Me kaisa me flow catch us, Mr. Roxen. Maybe I'm a cement store. Sadano na wunya me ho time. Eba be siene. But we be sawa some dakusa. Na my yes cement for 2 years. Roxen and Sama Waka Wasasi. So yes, you mentioned Roger. I know Roger Cote very well. Roger and I will be from me catch me say. Roger told Father Dixon say on pewasem. Now he doesn't want to see your face because there will be real. You are fake. You're gonna say Isaac Roxen. Shall we tell you how did this studio? How did you go there? Who Roxen says when you understand. Anybody can pay you to even say, me papa God had to throw me from heaven onto a tree for them to take me. But at the end of the day, I've built a life. Roxen, get something doing. Make I say somewhere last year before me no be separate for good. Oko ye helps wo baby. Oko shenurema bibi awe ye bi anye Isaac Roxen. You know, do something for your life. What's now we you know? Obi anyansani bi anim say what you're doing is fake. Ha, Mama Mia. Mama Mia. Mama Mia. This is for I don't even know what to say. I love you. You're very beautiful. And I want for him life, but I also want to love. I love her, but I say, we are cool for the bar. Trust me. I did, I mean, you are, but I'm not sure. Take it. I like you. I should be the status of some of your family. You, Michia, as I could appear, America. Michia Opano Pay. Yeah, no, it's this on the one. Think I shall once. Michia, I'm Kaka, I'm sorry, Adam. Safwa Wakasa pa na. Oh, Yama, as I was seeing Gume. Maria, papa. Oh, say, we are bad sima. Na, in Penfour say, baby say, if you send Canyon to Mango, I know about the sea, our one train. And he said, so for me, Judy said, one Mr. Roxen and Nancy a checkakra. To me, I can come for the winning new mem. Nanso, essence say, if you send me to Magonia, Hatana Bontinity. And I miss lesson Kebeya in 70 what Picasso. If you say a chrono ne kumendo, also say no we are Casabri, no chrono. Me once your chronos in a kuno.
one shame you may be here that thing and one Miss Reno a big yimpa coming Casabium and Fadia Cosu. See what if you say a super way and check a 70 one man when you're mount so na okoswa man for Ghana for binum eyo dredum one we on be tro papa radio station be studio be minim de be sie kire misrew safo a na pacho pa we your best man offer misrew pia Diane Aba empanyize bibia anka papa enye grade ababa no na wotwi mu aye ni amo demu Mr. Rosin yo bewurem na ba na se na obewurem nti Rosin one safo ana ye adwuma pen ena watese wakase tia panyin kase bi on kwan ayo na mpanyifo bi fa so didi nti asemba hemfa no kura nto ba bi eda because ye baba ko kutin wisika nti safo ane na nya dia safo ayo makura nye mefa ya na ma ba kutin aya dame na ma bo safo ane eno no ko so sa ne ma wi nyina anko ye wakura wa ye wadwuma pen kuda sa atumi se akura wo ne ye adwuma na to nsafre no sania ye ka se samda kusiko hu ni ametna social media to nsafre no ka chenza baba ne awo ye no ko akire aboa wo pen na nipa ma ya hoden mi etimi bo bi na wo solidi a omo no ti se na ye mpo ni ya to nzuo mu a e bia wonya no connection tam ne betimo na mo no so mo apagya fasi ba bia woduru no a kaka akura nya nsasem sabi wagimi aburo so kro di metna social media sabi ni fia ba ye nyina na dane honhombo ne be che ne mukura no a ko ma social media me kasa anse me mfa nkyerɛw enso ukɔ ne se wa ye makura timi mmoni mu ne ye mpagya sikani no obe ne ya ofurabusia mu ye nipa timi ye na mkasa asem na ya mi ndie se de nipa na be ye hindi ya me de kama asem apana na akɔpɛ na we ni nyina aba na mu msafo ase metu ne fo na eye word ba ko bi o kan wo mu na adɔ me kon se ene me mfa nka bibi nkyerɛ no because wa was was serve papa ne pen we na ye adwuma for 5 years na se na ne nsa e wo soro chen ene wo ka se wa ba mi hu se ne kom de no eye se kom de director kasie a watimi boy amane e kire se abrabo ne ekura wo no engura ngosi se nyame amamu a edimi ngura ngosi se na na ekura no ma osom ne pen na wo boy amane se kom de de kire se kina bi wonzu betima kura makoma bedewo na kom de wa wa mo ne betobia mo de wo mo ne wo ye wo mu omo ne be so wasem so na wudi o matam bada pai e ka history akase humi se na wo so ni obi nam wa bia djuma wa fa akora di ze kina bi beba na wo so watofom na se boni bi beba na wo koka bi se be de makora ntiminim se me kan betwa na wo koka na ntwa na akora ne start se amna wo sa da fo wo sa do onim guase e ba ehin na wo be fa na ko ya oboya mane akura ska be na adi ko yi ho di mo mane nya ne de so wo ka papa na gu nene me ne Ghana CID fo mpanimfo ankasafo e meche no ni akwachi papa na boni a waye pen wa kire sa boni kro na no waye na no na bi ofa secretary na ofa wadwuma no di se wadwuma me na mpia bonten na otimi bua no mo di boni mo otua ho ka na se na watofom tuzu be yi secretary pia mu nyina twasem dam meti ai se samda kus de kro no na ye TV se beta frache na se me ntuma me kana bonten na me bua no me di kro no ne so na da ache me ka so atofom me ma mekindi me di secretary kwa bonten a e ho na me ye adwuma me boy sa me na me rise nka me kan kore e wo sa me da mu bi ti wonim na oye proud say me na me crazy grid me kwa akoka aye o munzua nyansa bible ka aye na me de pa wo se oni kwa so oni pa de abufuo kasa oni pa bi ode abufuo kasa no obe ye okwase a firi se abufuo nya ba pe nyansa mabiem wo kasa wa kuma ma fa odwini fira kuma nim ya wa wote no eno na ahwe so di bu ansem e ko ba ne sa da bi ada won nsem a wo bua no enwie pe ye mfa ma ti ba se mo fa se sa for market oye me life pa said you are ne ho fe ni why once I ne buna ne na no ne ya kan dia e jan kama ne chimusu odu and also she's a very beautiful also dia no etinya me ka chanza ho fe obi ape wasem but o twase e kan no kura kire o on fa ni die mam panyimfo on fa ni die emma panyina o chen wo etomre bia ye ho me nsam nya se ye ni bi kan but ya dwunu say dey afadi pa ne nsampen dudi ne ya ka to so bia nya no kra na be yi hu an say ne omo kan no kra bia nim asa wo ko du esense me so me hu no nso fort de emba ma mesa mo fa se safo as wo tie no wo fa kwase ampan ni ya no pa yi a wo de nsama me kan nya ya adwumi se me mu ba ko bi de na ye
on fa mo nto ma no bo se nyama beboa no yes asem yo yaba no nipa ka bi na dos obi aso beba bedina tem wudi o nyina atam so obi o apam oni Kristo wona no odene bo se asesa no mi bi dia begu abra bo do sa won za yemu to so na me to o fa na de tie ni se o kasa no em se obo pani ba kodin aye yura samdako e wakura na ngam diwi jojo na maka che mi wura samese wonyi ne hu mfiri mo gogo ke kabina se dia ba ya ite e be tefa so na be du ha ame papa e be du ha wan ha wo fato aso wo be yi adi wo fato aso go ya se dia di enkomo no ye nim manini sa eduma sere no bibia ni a ba bia waka no mo nko bi me ja no mo nko bi dabi ana sami so e kasa che na ontie safo an ntie pa me gidi se otunufo no a one ne kasa nti otunufo dia safo an mfa futo na yewura samdakus e de mano no wo gaya ni American gasa be ya mo nka bi bua na abeboa no ene ne so aye ni mo ho te so wo dia betimi asa okọ ne nchen abọ ne kokose wo nyan ne ho wo nya ya nka bi wo be ya wo so nso akofa nsem bebre bi dia ba wo so ho ofe wa kra be ka je sei na akofa sa eno so sa na be di ha eni di ba ebi gasa adanse no jam net ya emmoa edima sere sere bi wa ka drum na ye Jumawura, we dear, I salute you. I respect you a lot. Sami would never do that. Never see by Tony, Chenowit Mother Kansam, by Zero Sami by, or no cranim, but go to the Sami Cardian and da. And come I about the thing can do Martin. Someone take yes, onto the book. Yes, I'm a Mr. Sammy good day now or Bamcana. Oh, by or don't soon come. Or do a tea when you mean one of the edges. And nobody good was may come in because of time. Well, from fight me, my last story I'm person me treating a PJ. Yenya Bema Zach G, changing the name of former Kojun Cancer Lowen, name manager, not the Baby to just say, those time my name channel or manager Lowen. In fact, listen out for February. Why is he saying this? Let's watch the video and come stay with us. Our social media have a trend like recent times in a year. They say you need to set so now also. Yeah. Yes. Yeah. People were wondering, what's happening? That didn't see. Na Zaka Timian pa. I Timothy could use set so. I didn't see here. But that's a GH page I say. Like you'll be one because now apart from semi cohort na my granting interviews maka. I no movies I may say many could you send a call many are fine, but I always say it's many are fine. Yes, you know the DNA see a trim. And all their channel so exactly. Also the only movie on also the actual exactly. And in a me can time your incident in a buy in an America so maybe be free because the man fan child better than your men so the me bonny yes, and in a car people were doubting. Said no, ABI metal one American 7 any fine. It's it, ABI FM station or TV station one America. But so what can I say? We two different things, yeah. Because seeing is believing. Yes, and I say a man me call or frame me for a juma. Okay, on one share that one is yes. On one frame so yeah, na me can cast no. When you mean HRC? Oh yeah, na me a personal doctor. Oh, moving no more. Yeah. When I'm a personal doctor moving no more. Oh, that's nice. Oh yeah. Where the my but yeah, another chin problem is beyond my and I'm so cold you no problems in a dear. I know say a be by a be a be there. Yes, I don't remember to tell them you would have oh yeah, I be there. I been so there because the but I am more than no, and I'm a focus so because the brain wo ya kwama e di wechi sa woni ne para ko boom wa ma ye nipa bone o me agent I can feel what you see but enen ko achi na nko binim di besi exactly ye nyina ye nipa but the me woni wo woni atop ke mu ntem ye fine oh yeah wo da so ne ye fine yeah okay no ko de so yeah o mu nyina me ne mo ye okay no but ye tete say nam say okoko jo say tiri jira mo o mo ne wanya problem kakra oh me nkasa o mo ne nya problem because o mu bia ene me nkasa ye enkasa asam no asam say how mo say like yen nyina ene obi nya problem na wonko ofa akiri akọ o mo nka bia sa no obi anfa phone mfra me ene me nkasa asam no ene min di sa but also won tie ye like atesem ye watesem yes na wonya atesem bia anti na me ka say e bi mu de
anye bi mu de because obi be feel say like wajina wachi akwama say but then na me nso me kan na say enenko echina nko say zaka kasa ofa na asema wo kan zaka asema wo kan ne fa baabi no ne fa baabi airtime all right ye kan mi yenu na me say on de minim no enti me fa phone na ma frɛ no ba enti me pie na no wo social media de me ka bia me nya ebone ya na me wo say asem no mate ne mpie social media me wo number me pese me ba be kan social media wo no aka ne de me wo akonya say me ka bi fans fo no a omudo nipa no mu so nipa ne onipa bi anya problem a ne omo we say mamu mu da no enye Kristo so mpa no na omo hye sa ade ne nso metuma hu sa ade bi ikoso ewo me nua ba dan na brabom enkoye abeda social media me fa ye ne bi ama mu nyina ma hu say ade na oye no airtime because of say wo social media no so do nua na eno ne de twe no o ono ani nua no kra nka bi ama no then now de atwe no uwia so wa ade nsa na mo nkomo ni za na ye bobra ejebe sinna onipa bebre ntiase kwan afa so ameni wojam nam because me wo fida de no ya de na nya na me faya no me hu se ne hoye ne ne ade na ane ne nam ne ntia me ne nam se ne hoye na nya ne me pese be ye sine no me ne doctor nya asem doctor Tender TV enya asem ne hoye bi na nya na mafaya eno nso hu se faya me faya ne so nya no so abe faya eno ni problem e wo ho se no se sa ye nya aka simple fancy wunu say wasa ne na ye fira you dey say intina say na na abubo mutiri so no wa wuni ade ne je enye sa na ye ya ade okay awurade say nipa ba ko fa wo nam be ye de nie na se ba nu nam na ba ko hwia say ba ko ni so ne mu eti wudi ya ne say nipa no ya ade na nya kananim wo kan wi a no ye firi mu na ne na nante anasa hweye na abaye no say nipa ne ho eti ano mo ya no mu bremu sa ade na enye zuban bakura edina no na ayamfo nso ofia o ma me twi wani mfa ba abu wunyina no ejeze no ma me nyaka eso oda so no ma me bomu dia ene madamfo na ayam bone na maka ajeze ni oye yenye ni oye ne ye kro no sem ni oye no ye ni birefo enye ni mpeni suban no mi wi no jeze me ne nyaka amena hunu ade na enye no oye ne college wi a okọ wanye ne yi a me dia ma wi me dia edi aye omunya isa ade na azo odowa obese obi di watam na ne nyaka wo nkwa na nya na me wuni ekobusa me wasema wa odom no bebu atan ni bia ma me ana nkwa na bebu atan afa ye de no to nchen wi a me ameka asa za akiye ya eno de enye ame pese me ka kire ne se ade na esiye no oye dan ya top ke enye ne deda because ono de wo ben ho me fa na odom no me nimba bia ho zako fancy omodo ono nimba bia ho ti so ne kodi okobom a untimi ko nanso ntwom nya za me kodi okobom ba yi de watimi ado watu za asem ni siye no na ne waka abom fight for won so nkoso the same apply to Zach the se bire bia ba no nya Kristo njan ne ala njan adensa kira ukura so bo omo nso bi igwa osu nti omo so ne nya fine edwe ka kira omini a madwene ho ade na moaye igwa ne ono ye nyefe ya kan adwena kire na ye nchense de ye wodo bi de ma no ono na eno ye di say no afem na adwuma no me pesa me ko no hu se bibia ni mu na prompt omo keke no mo nkanjira we say menko na fa akire ko na hu say ni omo de omo prim omo akoma say omo de na yebe hu ane say wote godo say te so na uwie ka chem say no omo ni problem bia wakoma mdo no omo ni problem ba chani a oni omo problem trust me zako no oni jam ne ye tight pa ba me no asem no kra no me mfa no je o no mu be hu ane say okokode say te so na ye hu no mbete no a wo ye ndai nipa no onye oki e de na say odwene fa me ho because every cry at you ye din komo bebre etunu na kobomu no me adwene sei and some ya kan ina oboka do ya dey nipa de benya problem wa adwene mo wa mane bo benya problem because me bo mane man nya so ko ye ne ha no da bi onye but nipa bia no ade we ha no sabita frache on fa ne say onu ne omum mbe ye group later e no te say Zach ayi okodie mom na akokojo je so na ekojo broga nko be feel sei on fa ne say omu nyina aka bom na top k mom na ni kojo akọ start say oni ne yi soundtrack ni ade a o be feel sei very bad ye nyina ye nipa na yon ko de ye wa nya wo de no memfa nya no edimo on tran so meka bibi ncho na wo so from kasa me sorry me mi husa me kona nko sa me ya ade bi se ma anye wo ye nipa betima ha fa che me na mum ye nyina ebe ya ye ne nkasa kra ne moa eye nkoma e de pa me free say o makoma beto me ye sa ade a anamo no otu ye no one try aje ye tra asam hu de bia mo de asam foforo ba mi chia Zach no pay research minia no wa fase colon cancer na semano emunya den nka sembo nya sembia me ka se nya sembia
was that a family. Maybe or why, or yeah, many annual. Now, send me on so or kaya and all the pepper. If you say, you know me now, ye pet, quaya, and the assume the pepper. Yet, so much a man, the Bianessa or how no. Ah, I thought that no corset is so, no, Abamu. I thought that no copy set to be so, no, almost a man will be a. Let us say, I just send a scene for the Biana Yasam and the Gat. The Biana Yasam the Gat. Ah, and fa, as some dream, and Fenica Cramba. And she said, I got Casaba. No trade for a yardum. Yes, or come bomwa. Yes, I could go after one. Who said, baby, I walk on. Yeah. Challenges, baby, pray war. A town for no. Bien, ever had a caution. Yeah. Some one new massam, all can all cassette, or course, in some places, see ya or one soon won't be no. I can't say true. No, when there's some good come on a can and son of a certain. All right. I told you, Kojo, number say, what are Mammy announcing in lines? Hello. Oh, hello, remote. Hello, good morning. Hello, good morning. What was what you so far now saying? 441 in the Jamaica Information Center. Yeah, Uncle for Papa. So fire. Some more and pay Winnie Okalumba in the office. I made a mountain here, Mrs. Zach, why not the Bakura? Why not the Muna, the Moshia, and the Muna, Muni? For you into my basa. The Uber Prana, as a woman coming down or Mukasa. No play, no court like us will be any problem. Meaning, Gary Baku, like one idea cry. What would you be any problem? Almost opening no problem. Don't back. No matter how much back. All right. Okay. Hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, What's your name? Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Hello. Good morning. Me pacho, macho. All right, I'm saying, pacho, funny no, bakuba na say ya, and then I'm be see her because it looks like I saw more fra. No more say to your home X-ray. The basta, oh, they now be canon, yenti. Pacho, what's my say? It's all fra. Good morning. Good morning. What's the main count? Good morning. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. But you meant to hear a TV no so. Hello. Your telephone, young call. Hello. Good morning. Yes. Good morning. Kaza, ye dear Mbajo Kaza. Hello. Good morning. Mefa call be every. Ofa, kwa no senior. Enti Zach de na, Kojo de na me kan sisi. Okay. Zach wakasa na so mesemi na Kojo se. Una wunya do ene pe ana o de frɛ Zach se omra. Enti se semsem bi atisa esisi wechire a Kojo watia. Som to twene bogu. Okay. The atamfo pa ni se de bebia Zach o Kojo na de bebia Kojo na wutini. Edda dra. Me mani nye ho sa. Enti mese no ofasi odon kansa. Okay. Se dia o watitu na sumbia omungu. On frɛ Zach omumie no pe na one Zach kasa. Okay. Fa ho se nka Zach won so obefrɛ Kojo. Di si e fi se won so ko set no so ti dia na wo ye ya. Amanfo kan wasa. Okay. That one no see. Nana Pia.
Yeah, got your Bush International Band and a pair or a great junction while you go out to TV and say up how the best swap it. Matty, we can see out on your head, never your money can be Bush member. Now, Cordiana Machia would be for another boy you for would have to crew Namepa, Echna, the bear worry. It will be turned a chicken day. Macha goes to mine and I go see some branches on Concom and a drama and another myself here. CEO of Anita with a man Anita or her and of a Radina when she and a bar. I say, yeah, Uncle, oh, Micha, I'm going to try to cousin to a jelly. Oh, Micha or sofa. Okay, Micha and Minia or Suti. All right. Hey, what down for? We got to be carpenter. Or say a friend. Or say a friend. Why? Got to be. Or trouble or Bergman Bruta. Everything for year quite dear, pastor, Emma, a design about center for Monday, a design about capsules about what the missions or Abba, Sanso, any BLC or ya, Ukutu, and Nancy Kuku, and I how I try to sympathy with you when I saw the cook, a design about center, a band of general body pains, menstrual pains, would you son 10, would you Sunday Mushi show, meaning on Bomodin, so be PM, a design about center. Na omo asayare no edi amount onya capsules ni dia he o mayumbe fe o mayumbe kwakaba kwa bo aduma weekend see o so timi dia go amount to muso amount to ye be na be tripiti your so mi no mi sana o da ya no na promo sa I am fit ma ba in late for the amount all because when me am perform me but to perform me go so ba no de ni ji wa makra na e ma isi biso no bo aduma na kama wa makra mai lo mo dia Kamachro, me say, so very agony. Samu, good to be a dear. Afra, the beginning in our city. I could be. Open it to be this with me, the same way by you. Oh, yes. If I show me sense of a crown, and also the day of crying. And I tell you, I'm not watching. The caps is the Sibiti me yamano, but a sandwich here. What I tell you, Babaniano, I have to take a chain. No, every moment to me. Now, Barnett to me, who was so a come up from one. I catch your baby, I love you here. It is so much. Maybe now you catch yours, I love you. I check. No, a year, it is not about capsules. It's in June too. A yanka, I love you. And patrol. A reserve for one more no. When you be offered the main say about Colinaco Sons Pharmacy, maybe a Costa Pharmacy. We do Danny Herbal once a happy and cry for encore a Okanshi drag lane, Rachel Herbal, Hella Rose Herbal, Judy Herbal, and a King's Walk Pharmacy. Cancel and I make house say Kumasi Swami Marco Golfing Tishnechi, a honorable. Pray 0500 110115 0500 110115 and I say 0597 009824. Now we need a discount for a chain and come as if you say and come chief functions with Matiamico or not cheap and our shame on Saturday. The number is 0268 505021. But for now, I tell you the absorption of the palm Eddie. I should welcome you. Someone say, we'll be in the product one of faith. So, but then the money now I am planning to cover. Now, I am family and from all. Memphis and just on Emma for I want to say, I am pretty, I am pretty, one of beautiful white ladies, Sierra, Michelle, baby, I thank you, ladies, Sierra, and then watch an hour. Now, which I couldn't in chair. I didn't. You were funny, I was on the chair. I wouldn't say, one chair, and then I'm my home. Okay. You might be Sala Vedada. Oh, Baba say, Sala Vedada. Oh, Bessar, good girl. Sala Vedada. You ma. Sala Vedada, and I'm an Amoska. Lady, beautiful Sierra. Michelle, baby, I love her. Isra Enkoma, the director, Sam Darkus, executive director, Bakope. Imagine, Nami Shaw, who can with the Amayan, AJHC, my producer, thank you so much. Kobe Frank, me manager, Baku PM,
show chino so sanso and Loretta and okay MCR. Thank you all for watching the show. 10 a.m. Shame was sweet 106.1. I'm for sweet farm mid morning and bye. Ochro. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who dreaded there. You could debrel. Who said that will complain with Sissini Koowaa? Epe Ajiwakade. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who jack a sepan and neck. You could debrel. William, a yama money mema. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. A yoko ni Sicilian drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Rox Nasi. No men serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Mejina Brani. Na a yemay. Ah! Na Edusa was the same with Bravo. Sweetie, maybe come on, mammy, I draw more. Hey! What does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Koneko Judy. What can keep? Yeah, Sandra. Obie Timinumbi. I just had him for 1 woman for down for any the onion feed Kumawood TV. Amansane yena yedi Kumawood TV aba Amansane yena yedi Sini papa be na upe biashe Amansane winyano baby